čudnovate puteve nalazim. Evo, malo. Malo radimo na fitnessu. I make-up artistice, ajmo. hopa. Bez make-upa, ajde. Spreman? Jebate. Subota je. Dakle, nakon jedno dobrih 2 godine stali smo na role i mislim da nam ide skroz dobro. U zdravom tijelu, zdrav duh, ne? Opa. Evo onoga koji zna na rolama. Nisam dugo. Pa nema veze, ali ti ide. Za razliku od mene. Wow. Koje noge! I tak, uglavnom, ljeto je blizu, treba istesat tijelo, malo skinut kilažu i ovo je ono, pokušaj 1, odnosno pokušaj 1. Već sad me bole noge. Sve me peče. Sve. Eto, toliko o tome. Suha su mi usta. Jesu, da. Dok idemo nekam na cugu. Ne mogu više. I evo ga, nakon cuganja i osvježenja, vrijeme je za nastavak. A mlada dama koja podhitno želi izgraditi svoje tijelo. Da, mlada dama koja podhitno želi izgraditi nešto na svom tijelu, nezadovoljna, nema zadovoljne žene. Zadovoljna žena ne postoji, nije rođena. Nije se rodila još zadovoljna žena. Evo, da li ćeš ti, Lady Lioness, biti zadovoljna žena nakon svaki dan ovako po 3-4 sata? Bila bi, kad bi to stvarno bilo svaki dan, ali nećemo se lagati. Ne. Pričaj mi o svojoj prehrani. Pričaj mi o svojoj prehrani. Da ti je prehrana normalna, djevojko, nemoj kaj. Niko nas, evo, tu smo ovako. Zgrada na kraju grada. Da. U svoju obranu mogu reći sljedeće. Evo, ovak dok snimam, ne gledam cestu, tak bum fliknul da vam se potrlo. Iako mi prehrana nije kakva bi možda trebala biti. Dobro. Sumnjam da je bilo kome, osim onima koji su totalno zaluđeni. Mislim, super je ako nekome je, ali dobro, neću sad filozofiti. Ajde nabroj mi, bar, pa, Isuse Bože, skoro sam se ubio. Nabroj mi bar 5 namirnica poštenih koje postoje u našem frižideru. Mrkva. Dobro, ajde dalje. Mrkva, mlijeko, jaja, sir. I sirni namaz. Nema ga, pojela sam ga. Ali htjela sam reći svoju obranu da pijem puno vode. To je I reci, da. Ali čekaj, da ne bi ovoga, moram isto još neke u svoju obranu reći, to je no make up apsolutni i alergija. Tako da, nemoj me snimati zbliza. Ajde. Ajde. Čekaj. Daj pričaj ljudima o onoj alergiji. Neki si pričala na čubama. Jel je to možda, reci ti nama dušo, da li je to, okretić, vidi, mene bi na hrvatskoj televiziji trebali zaposliti, ja se s kamerom krećem, dobro je do kamera od... Čekaj.
tebi noge. Dakle, nije problem samo u meni. Bolje mi je biti snimatelj. Negdje, snimatelj sam. Hvala, vraćamo se na zdravu prehranu. Nema zdrave prehrane, ali smo se pokrenuli, to je dobro. Čekaj, tu se neke nalazi. Nego, reci mi, kaj sam htio da mi veliš? Zgubil sam se na mjestu voditelja vezano za ženska pitanja. Ovako, pošto mi muškarci poznato je, ne razlikujemo ništa od te šminke, takozvane, i tih stvari koje su popratne. Mislim da pol dečki ne bi nikad skužilo kaj za koji kist ide. Prije bi mislili da je to onaj za slikarski atelje ili neki sličnoga. Nego, reci mi, kaj ti se vrzma po glavi ovak za vikend? Hvala Bogu kaj ne trebam nikog šminkati, hvala Bogu kaj ne trebam do na večer. Nije istina. Nanest hrpu. Nije hrpa. Od sljedećeg vikenda mi kreću radne subote. Ali meni je to gušt, meni je to lijepo. Je. Dobro je. Malo rolaj da skineš koju kilicu i da budeš predivna. Drago mi je da ovo imam zabilježeno na predivna make-up artistica. video zapisu. Dakle, službeno moj dragi misli da bi trebala skinuti koju kilu. A tek ja, pa imam trbušinu sve u 16. Ovo je zvučalo, a tek ja. Ne misliš, moj dragi misli. Ja ne znam je li ovo dobro snima ili ovo sve neke mutno. Ne znam. Daj uzmi pa me snimi sad dok sam ovak znojan, tak da se vidi, dok sam ovak znojan da se vidi da sam neki radil. A znaš kako u današnje vrijeme, dobro, sad si zamisli da si ti moj onaj produžetak, ruka se ne vidi, znači ja selfie radim zaprav. I sad zamisli stav. Ja inače imam škembu, sad bu me uvlekla. I trenutno ostajem bez zraka. Aj vozi. Dosta snimanja mene. Imala sam ideju. Halo. Razmišljala sam o sljedećem. Uopće ne bi bilo loše, s obzirom koliko moraš vremena provoditi među mojom kozmetikom, da ja zapravo vidim... Da prodajem tvoju kozmetiku, višak kozmetike na placu. Ne, nego... Hoćeš da idem na plac prodavat kozmetiku? Neš me dobiti. Sve slobodna jutra, ja posvećujem drugim stvarima. Slušaj me, ne, nego sam razmišljala, možda bi mogla bi napraviti test da vidim koliko se snalaziš u tome, recimo... Mislim da su mi usta svršila, sve mi belo, znači ono, kaj nemam kapljice vode, sline, ničega. Kaj si htjela reći? Da bi trebali snimiti video kako me šminkaš. Ja tebe šminkam? Da, ali ja ne budem rekla niti ja. Znači, prepuštam si sam sebi. Ja tebe da šminkam. Mislim da ovak tiho razmišljajući nije bil već jako dugo. Da, naravno da na kameri, pa ko bi mi poslije vjerovao, tako i to izgledalo ako ne snimim. Ja nisam nikad s tim šminkanjem. Pa baš zato. Hoćeš? Čekaj, to je ova fora i ove ostale šminkerice napizde svoje dečke i muževe. Molim te, prvo i osnovno ne prostačit, a drugo, da, ali... Napizditi nije prosta riječ. Nego otprilike se mora zamisliti da je to riječ koja asocira nešto. Pa sada više koliko glavi svoje možeš projecirati to tumači. Uglavnom nisi mi dal konačni odgovor. Hoćeš ili nećeš? Evo, zakaj ne? Jedan Joker iz filma Batman. Jedan Joker. Ovo ipak tvoje snimanje. Vraćaj mi. Evo je. I tako je postala dobra da ju jednostavno više čovjek ne može uhvatiti. Ona se kreće brzinom munje. Nevjerojatno, nevjerojatno kako se nožice proradile. Evo je. I ona skreće svom toplom domu nakon mukotrpnog rolanja punih 15 minuta.